سلام تخطات نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وتر تمنيتنا يوم لومون كم وترو أقداس زبلنايو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا أبناي لوما أرستي مچم كناتنا يوكرين ناي روشان كم معالتنا معالتي اسكاليتنا قبرنا لعلقتو نارسني زخيزلو ينا نبدلنا هذا كابتي هذا جنيا وسانا ننوي حوان القليل زنبرة دم حجي أمريكا هذا جنيا وسانا جيرالا يبهالالو كنريينا نسو برايم ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ናብ ኬቭ ናብ ዩክሬን ከይዱ ነይሩ ከምዚ ዓይነት መገሻ ድማ ኩሉ ግዜ ሓደገኛ ስጉምቲ ንክወስድ ከም ዝጥቀመሉ ኣብ ዝሓለፈ ሪና ኣለና እስራኤል ክኸይድ ከሎ ይኹን ኣብ ካልእ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዓብ ስጉምቲ ሂቦም ኣለዉ እዚ ስጉምቲ እዚ ድማ ናይ ራሽያ ግብረ መልሲ እቲ ዩክሬን ክገብርዎ ዝኽእሉ ይኮነን ፀገም ክኸውን ዘሎ ሕጂ ራሽያ ክትቦ ትኽእል ግብረ መልሲ እቲ ዝዓበየ ፍሪ ፈጢሩ ዘሎ ምክንያቱ ቭላድሚር ፑቲን ንፁር ዝኾነ መልሲ رخ زي بلو زغبرو زلو بخمي كملسو مخانو تزاري بلو مجمريا اسك بزيان جمر لايك فور سبورت غبر ليتس جو. A bigger escalation in the Ukraine war is on the cards, not from Russia's end this time, but from Ukraine. Kiev seems to be finally getting its wish. It has the weapons to strike deep inside Russia, but Ukraine was being held back by the West, specifically the United States. The US did not allow Kiev to use long-range weapons to attack Russia. That seems to be changing now. The US is finally coming around. Yesterday كم زنريو زلنا زي قبل علي بيمان وقنتري وزلهم أسوارات نوح كيلومترات كيز غليو حساب 300 400 كيلومتر كيدو أوشت مريت راشا استراتيجيكاوي علامات كحرم زغل أسواري زبهال زلو لزي انتاي تلوا انتاينا نرزلنا زي أسوار زي نراشا استراتيجيكاوي عقمناتا نمتكام حيلناتا نمتكام قطبا نمتكام نخول نجر نمدخام مغنياتو እቲ ዓውደ ኩናት ኣብ ሞስኮ ይካነን ዝካየድ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ካልኣይ ይኮነ ዝካየድ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ንሰሜን ከይዶም ኣብቲ ከባቢ አንታርክቲካ ዘሎ ከተማታትን ብድሮን ከጥቅዑ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ኩናት ኣሜሪካ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ምዃኑ ተረዲቦም ኣለዉ ይፈልጡ እዮም ጠጠው ምክንያቱ ዩክሬን ትሰዓር ከም ዘላ ፈልጡ ኣለዉ ስለዚ ዩክሬን ቅድሚ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ቅድሚ ምብትታን ወይ ከዓ ምስዓራ እንታይ ክንገብር ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንራሻ እቲ ዘስጋኣና ቦታታት ከነዕንዎ ኣለና እዚኣ ተወሳነ ኮይና ዘላ ብዝዋን እዚ እቲ ሕቶ እቲ ንሶም ከጥቅዕዎ ዝፍትኑ ዘለዎ ሓይሊ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክህብ ይኽእል ኣብዚ ምናልባት ኣካል ግዜ ከረየኩም ክፍትነ እቲ ዝሓስብዎ ዘለዉ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ እዚ እቲ they are saying that this is going to be a big game changer if Ukraine is allowed to do long range strikes, but really this is all of course happening while the State Secretary of the United States Anthony Blinken እቲ ከፍቅድዎ ዝሓስቡ ዘለዉ መጀመርያ እቲ ድሕሪ ዩክሬን ዘሎ ፃዕዳ ዝመስል ዘሎ ብጫ ኣብኡ እዮም ዘጥቅዑ ነይሮም እሱ ይፍቀደሎም ነይሩ ነዊሕ ድሕሪኡ ናብቲ ብጫ ክገፆም ክመፁ ጀሚሮም ማለት እዩ ድሕሪ ሕጂ ድማ ናብቲ ቀይሕ ዝኸውን ዘሎ ክፋል ናይ ራሽያ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ሲሪየስ ኩናት ምስ ራሽያ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ መሬት ራሽያ ኣፅዋር ናይ ኤውሮፓን ናይ ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ራሽያ ክትኮስ ምዃኑ ዩክሬን ትትኩሶ ዘላ ዝብል እውን ሓሶት ቭላድሚር ፑቲን ፅቡቅ ጌር መሊስዎ ኣሎ ነዚ ክንሪኦ ኢና ንኸሽክዑ እዮም ዩክሬን ክፍቀደላ ኣለዎ ይብል ዩክሬን ኣይኮነ ትትኩሶ ዘላ እዚ ጉዳይ እዚ ቭላድሚር ፑቲን ብቃላቱ ነጊርዎም ኣሎ ኣንደን ግብረ መልሲ ናይ ራሽያ እንታይ ክኸውን እዩ እቲ ሕታዊ ዘሎ ሕጂ ንመለስ ኣብታ ሪፖርት ተመሊሰ ክሪአኩም እየ ነዚኣ But Ukraine was being held back by the West, specifically the United States. The US did not allow Kiev to use long-range weapons to attack Russia. That seems to be changing now. The US is finally coming around. Yesterday, Antony Blinken was in Kiev, that's the US Secretary of State, and he wasn't traveling alone. With him was British Foreign Secretary David Lammy. They met Ukraine's President Zelensky, and after the talks, Blinken dropped a big hint. We have adjusted and adapted as needs have changed. Zelensky, and after the talks... So, Abzi, ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ሚኒስተር ወይ ከዓ ስቴት ሰክረተሪ ኣንቶኒ ብሊንከን ከምኡ ድማ ዴቪድ ላሚ ዝበሃል ሓድሽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ዩኬ ይመፅኡ ነይሩ እዚ እስከ ናይ ኣሜሪካ ስንግደፎ ሓያል ያገለ ክትብላ ትኽእል ዩኬ እንታይ ትገብር ኣላ ኣብዚ ኢኻ ትብል እቲ ቀዳማይ ሕቶስ ዩኬ እንታይ ይስራሕ ኣብዚ ሓደ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ናይ ራሽያ ዝነበረ እንታይ ኢሉ እዛ ደሴት እዚኣ ክትሕል እንድያ ደልያ ደላ ንምጥሓል ግን ክንተሓባበራ ኢና ኢሉ ኣሎ ናይቲ ሴኪሪቲ ካውንስል ናይ ራሽያ ቸርማን ናቱ ዝኾነ ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ ዝበሃል ቀደም ናይ ራሽያ ፕሬዚደንት ዝነበረ ካብ ከባቢ ከባቢ አይ ዶንት ኖ at some point ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ነይሩ so I think ከባቢ 2008 ክሳብ 2010 ክልተ እንዲ ዋላ ገለ ፕሬዚደንት ናይ ራሽያ ነይሩ እንታይ ኢሉ ዘሎ ዩኬ ትገብሮ ዘላ ፅቡቅ ጌርና ንዕዘበ ዘለና ኣሜሪካስ ድሓን
ካብቲ ኩናት ትረብሕ ኣላ ኣፅዋራ ትሸይጥ ኣላ ንኤውሮጳ ተዳኽም ኣላ ስትራቴጂ ናታ ትሃርም ኣላ ኣሜሪካ እንተ ዓንደረት ፋይን ትርዶ ኢኻ ንትዕብለላ ናታ ነቲ ስትራቴጂ ናታ ዝቕፅል እዩ ዩኬ እንታይ ትገብር ኣላ እንታይ ሓይሊ ስለ ዘለዋ ኣብዚ ቦታ ክንዲዚ ኣክት ክትገብር ትፍትን ዘላ ንመን እያ ከተርእዮ ራሻ ክትስዕሮ ምስ ራሻ ክትገጥም ትኽእል ሃገር ከም ዘይኮነ ትፈልጡ እዮም ዩኬ ከመይ ጌርኩም ወሰድዎ መሲልኩም ከምዚ ሓደ ሓያል ወድሎምሽ ካልኣይ ድማ ኣብቲ ግሩፕ ናቱ እቲ ሓያል ክዘርየለ ኢሉ ኢሉ ፍንጠርጠርጠርጠርጠር ዝብል ዝላኸፍ ዝተሃራረብ ዩኬ ከመይ ጌርኩም ወሰድዎ ነግራም ዓቕሚ ግን ዘይብሉ ኢና ንርኢ ዘለና ምስ ራሻ ዝወዳደር ዓቕሚ የብሉን ኣይኮነን ንሱ ብሙሉእ ኤውሮጳ በዓል ጀርመን እጅ ፈሊጦም ኣለዉ ዓቕሞም ፈሊጦም መዓልቲ ኣብቲ ሚድያ ናቶም እዚ ሓደገኛ ኢና ንኸዶ ዘለና ኣይዋፅኣናን እዮም ዝብሉ ኢንፋክት ነቲ መራሒ ናይ ጀርመን ኣብ ጉድጓድ ክድርብይዎ እዮም ደልዮም ዘለዉ እቶም ኮኦሌሽን ናቱ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ንዓና ዘዋፅእ ኣይኮነን ኣብ ሓደጋ ትእትወና ኣለካ ይብሉ ኣለዉ ኣብዚኣቶም ግን ሕጂ እዮም ተመሪፆም እዚ ሕጂ ካብቲ ሕጂ ዝተመርፀ ሌበር ፓርቲ እሳቶም ዝገብሮ ፎሬን ሚኒስተር እዩ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ሪሺ ሱናክ እናዘለለ ዝኸይድ ዝነበረ ወይ ካቲ ዴቪድ ካሜሮን ዝበሃል 10 ግዜ ንራሻ ክንስዕር ኣለና ዝብል ዝነበረ ሕጂ ድማ ዝረእይዎ ልክዕ ከምቲ ስለዚ ዩኬ ኮምፕሊትሊ ናታ መርሕነት ዝጠፈሸ መርሕነት ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ሃገር ቁጠባ ናታ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣሎ but they are all they can do is ጉዳይ ናይ ዩክሬን መፍትሒ ክኾኖም ኮይኑ ዝስምዖም ዘሎ I don't know talks Blinken dropped a big hint We have adjusted and adapted as needs have changed, as the battlefield has changed, and I have no doubt that we'll continue to do that as this evolves. America says it is willing to adapt. What does that mean? It's being seen as a green light for Ukraine to use Western weapons for it to launch long-range strikes inside Russia. This would push the war deep into Russian territory. It could completely shift the battlefield, with Western weapons being used against Russia. እዚ ሕጂ ትብሎ ዘላ completely ዝተጋነነ ዘረባ እዩ እቲ ባትልፊልድ ዝቕይሮ ነገር የለን የሽፍት ክገብሮ ትኽክል ኣላ ቦታ ክቅይረሉ ነቲ ኩናት ትብላላ ነቲ ዓውደ ኩናት ግን ወላ ሓንቲ ፅልዋ ዘለዋ ኩነታት ኣይኮነን እዚ ስለምንታይ እቲ ጉዳይ ክንደምንታይ ናብ ካልእ ቦታ ወሲዶም ይዋግብሉ ኣሎ ወይ እውን ናብ ካልእ ማእዘን ይቕይርዎ ኣለዉ ኣብዚ ዝያዳ ነዚ ኩነታት እዚ ኣስፊሖም ክፈልጥዎ ነዚ ሓበሬታ እዚ ኣነ በቶም ክኢላታት ክሰምዑ እየ ዝደሊ ነዚ ታሪክ ናይ ራሽያን ኣሜሪካን ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ድማ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ፕሮፌሰር ጆን ሜርሻዋይመር ፅቡቅ ጌር ገሊፅዎ ኣሎ ኣብዚ In my view, this is not a misunderstanding and this is beyond deception. This is an outright lie. He knows darn well when this started and he knows darn well that Putin hasn't failed. Yeah, I mean, there's no question about it that this war was not caused by Russian aggression. It was caused by NATO expansion. The Russians, and Putin in particular, made it unequivocally clear that NATO incorporating Ukraine into the alliance was an existential threat, and they would do everything possible to prevent it. And furthermore, with regard to the argument እዚ ነቶም ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ዝምልስ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ብተደጋጋሚ ራሻ ኣይኮነትን ጀሚራቶ ወይ እውን ራሻ ኣይኮነትን ፕሮቮክ ጌራቶ ኣበጊሳቶ እዚ ኩናት እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብተደጋጋሚ ዝበሎ እዩ እዚ ኩናት እዚ ኔቶ ኣሜሪካ ብኔቶ ጌራ ካብ መዓልትና መዓልቲ ንራሻ እናቐርቀረታ ኣብ ኣፍንጫ ስለ ዝመፀታ ቀይሕ መስመር ናይ ራሻ ዝነበረ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ካብ ነዊሕ ድማ ዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ዩክሬን ናፃ ዝኾነት ሃገር ክትከውን ኣሎ ኣካል ናይ ዩክሬን ናይ ኔቶ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ዝብሉ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ዩክሬን ዝነበረ ስልጣን መራሒ ኣብ 2014 ብዕልዋ ወይ እውን ብሰላማዊ ሰልፍን ዕግርግርን ጌራ ካብ ስልጣኑ ከም ዘለ ጌራ ነቲ ስልጣን ምስ ተቆፃፀርዎ ድሕሪኡ እቲ ኩነታት ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ክገብርዎ ጀሚሮም ስለዚ ራሻ ድማ እዚ ነገር እዚ ኣይከውን እዩ ቀይሕ መስመር ኢልናኩም ቀይሕ መስመር ስለዘይ ትሰምዑን ስለዘይ ትርዩን ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና ኢላ መጀመርያ እቲ ንዓ ከዝጋዓ ዝኽእል ዝብሎ እቲ ምብራቃዊ ክፋል ክትወስድ ፈቲና ድሕሪኡ ድማ ሰላም ምስ ገበሩ ከም ብሓድሽ እዚ ኩናት ዝጀመረ ድማ መሊሳ ንቅድሚት መፅያ ኣድላይነት ዘለዎ ንዓ ምናልባት እቲ ዩክሬን ክብትንዎ እንድሕር ደልዮም ኣለዉ ንዓና ንስግኣትና መከላኸሊ ዝኸውን ነዊሕ ኪሎሜተራት ክንወስድ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ካብኡ ኮይኖም ምክንያቱ ካበይ ተኪሶም ንሞስኮ ክትኩስሉ ዝኽእሉ ርሕቀት ከርሕቕዎ ክኽእሉ ኣለዎም እንተዘየለ ኣብ ኣፍንጮኦም ተገይሮሞም ሽግር ከቢድ ስለ ዝኸውን ስለዚ again እዚ ኩናት ኔቶ ዝጀመሮ ናይ ኔቶ ዲዛይን ከም ዝነበረ እምበር ናይ ራሻ ከም ዘይነበረ እዩ ዝገልጽ ዘሎ that Putin is not going to win the war or is not winning the war. This is wrong too. One can debate what that victory will look like. I've long argued that in the end it will be an ugly victory. The Russians will not win a decisive victory, but they're clearly going to end up cleaving off a large chunk of Ukrainian territory, incorporated into Russia,
And furthermore, they're going to leave Ukraine as a rump state, a dysfunctional rump state. And if this isn't losing on Ukraine's part and winning on Russia's part, I don't know what is. Sticking with Ukraine, ብዛዕባ እቲ ናይ መወዳእታ ዓወት ድማ እዚ ኩናት እዚ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ብተደጋጋሚ ዋላ እውን እቲ ዝያዳ ንመን እዩ ዝምልስ ዘሎ ነቶም ሓለፍቲ ስለያ ናይ ራሽያ ናይ ዩክሬንን ናይ ኣሜሪካ ናይ ሲአይኤን ናይ MI6 ዝበሃል ናይ ዓዲ እንግሊዝን ተራኺቦም ራሽያ ክትሰዓርያ ገለገለ ኢሎም ተዛረቦ ንዖም እዩ ዝምልሰሎም ዘሎ ስዕረት ኣብ መወዳእታ ራሽያ ክስዕር ግን ዝሕጉስ ስዕረት ክኸውን ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ንሓትዕትካ ተጨፋጭፍካ ዝመፅእ ከም ዓወት ክትቆጥሮ ዘይትኽእል ግን ኣብ መወዳእታ ራሽያ መሬት ናይ ራሽያ መሬት ናይ ዩክሬን ክትወስድ እያ ኣብ ልዕሊ ድማ ነቲ ዘይትወስዶ መሬት ድማ ኣይብላዕ ኣይስተ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ጌራ ክትገድፈ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ማለት ከዓ እቲ ኣፅዋር ኣብ ልዕሊ ዝዘንብ ዘሎ ነቲ መሬት እቲ ጥዑይ ክገብሮ ኣይኮነን እቲ ከተማታት ንክህነፅ ከቢድ ይክኸውን ስለዚ ነቲ ዝወሰደቶ ወሲዳቶላ ትተርፍ ግን ሓመዱ ንላዕሊ ጌራ ዝኾነ ሃገር ኣብቲ ዩክሬን ዝበሃል ክኸውን ከም ዘይክእል ጌራ ክትገድፈ ኢሉ ስለምንታይ ከም ብሓድሽ ኦርጋናይዝ ኮይኖም ክመፅዋ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝፈልጥ እዚ ድማ ትዕጫ ናይ ዩክሬን መጠን እቲ ኣሜሪካን ኤሮፓን ዘርሰንዋን ኣፅዋር ዝወስኹላን መጠኑ ራሽያ ነቲ ዩክሬን ዝበሃል ዲስፋንክሽናል ክትገብሮ ክትፍትን እያ እዩ ዝብል ዘሎ ክትንስእ ከም ዘይክእል ክትገብሮ ክትፍትን እያ ምክንያቱ ተንስዩ ከም ብሓድሽ ውግእ ክገብር ከም ዝኾነ ስለ ትፈልጥ ኢሉ እቲ ዕጫ እዚ ዝፅበዮም ዘሎ ነዚ ድማ ዝንደድ ዘሎ እቲ መራሕናቶም እንታይ እቲ ዕላማ ናቱ ይርዳእካኒ 4 days ago, the Ukrainians dispatched 140 drones toward Moscow. The Russians say they disengaged, disabled, shot down, whatever the phrase is. እዚ ሕጂ ክመለሳ ኢና ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ኩነታት እዩ ግን ብዛዕባ እዚ ናይ ብሊንከን ኣብዚ ቀረባ ይዛረብ እዩ they mention ብሊንከን ተዛረቦ ዝያዳ ንሱ ዝያዳ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ኣብኡ British Foreign Minister and Antony Blinken, the American Secretary of State, spent the day with former President of Ukraine, Zelensky, and at the end of which we're going to play in a minute the clip of, in part, of what Secretary Blinken said. The Wall Street Journal claims, from its reading between the lines, that they are either on their way to or have already agreed to allow long-range missiles, and that announcement will not be made until እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ነታ ንሪኦ ፀናሕና ናይ ሚኒስትር ዴኤታ ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ከምኡ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዩክሬን ኣብ ዝነበረሉ ድሕሪኡ ዝሃቦ ፕረስ ሪሊስ እቲ ዘረባ ብጣዕሚ ኮምፕሊኬትድ ሕውሱስ ኣቢሉ ገይርዎ እቶም ንዑ ክትንትኑ ዝኽእሉ በዓል ዎል ስትሪት ጆርናል ግን ቢትዊን ዘ ላይንስ ኣብ መንጎ ዘረባ ኣፍቂዱ ከም ዘሎ ዝገልፅ ጥራይ እዩ ኣፍቂዱ ኣሎ ግን ምናልባት ነቲ ኦፊሻል ኣናውንስመንት ኣብዚ ሎማዓልቲ ድዩ ወላ ገለ ናይ ዩኬ ፕራይም ሚኒስተር ምስ ባይደን ክራኸብ ስለ ዝኾነ ኣብ ዋሽንግተን ንሳቶም ኦፊሻል መራሕቲ ስለ ዝኾኑ ንሶም እዮም ክገብርዎ ዝዓይነት እዩ ግን ኦልሬዲ ውሳነ እቲ ውሳነ ግን እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ነቲ ኩናት እዩ ተቐንዲ ኣገዳሲ this weekend when Sir Keir Starmer, the new British Prime Minister, and President Biden meet in the White House. You know the way these things work. The decision is always made before the heads of state get together, but I guess they want to make the announcement. Here's Secretary Blinken. This is last night. This is at the end of the day, after he and Foreign Minister Lamy and President Zelensky had spent the day together. Please pay attention to the last phrase, which I would argue is poking the bear, cut number 22. It's important that the Ukrainian people continue to hear directly from us. We remain fully committed to Ukraine's victory, to not only ensuring that Ukraine can defend itself today, but can stand on its own feet strongly, militarily, economically, democratically, for many, many days ahead, to securing the path the Ukrainian people have chosen toward greater integration in the Euro-Atlantic community, including the European Union and NATO. So, እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እዚ ሰብ እዚ ታሪክ ናቱ ብምንታይ ክዝከር እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እዚ ክንዲዚ ኣብ ደም ናይ ሰብ ዝተዋስአ መራሒ ረኣኹና ኣነ ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ድግሆም ምሸት ናብኡ ኸይዱ እስራኤል ንክጭፍጭፍ ዘተባብዕ እምበር ሰላም ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮን ነቶም ሰላም ከምፅኡ ዝኽእሉ ኣብ ዩኤን ድማ እናዓፀወ ነቲ ኣብ ቃዛ ዘጋጠመ ስቃይ ዘናውሐ ቀዳማይ መራሒ ማዕረቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ማዕርዩ ዝሕተት ሰብ እዚ ኦፍኮርስ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ባይደን ኣብ ልዕሊ ዘሎ ግን ባይደን ደመሓደር ሰብ ጌርካ ክትቆፅሮ እውን ከቢድ እዩ እዚ ናብትን ክኸይድ ትሪኦ ኦኬ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ቃልናቱ ኮምፕሊኬትድ እንዲ ግን ከም ዝበልዎ ኣብ መወዳእታ ንዩክሬን ፖለቲካሊ ብቁጠባ ብፖለቲካ ብዲሞክራሲ ብገለ መለ
نفسها كم تقل كنقبرينا كساب عود ما خندقفاينا يزبل زال سز انتي تعود definition عود ابزي اقدا سنت كله انتي مالتي عودني اب يوكرين مالتي نراشا تقلالا كابتي زلاتو اوصيخا ملو بملو ناصا يوكرين كتقبر مالتي يكال دي خخم So, for greater integration in the Euro-Atlantic community, including the European Union and NATO. Now, unless this is made with an eye on November 5th for American domestic political consumption, why on earth would he say something like, after all that's gone on in the past 2.5 years, NATO's going to join, Ukraine's going to join NATO? Well, I would assume that you and I can both agree that he long ago lost touch with reality. Yes. That this is just another manifestation of that. I mean, when you hear him talk about how the war is going and what we're going to promise to do for the Ukrainians in the future, all I can say is that the guy is delusional. This is just craziness, right? Ukraine is in. So, زيادة زربانة زي تمنتو كنت قرب عز فلتوان نوح زتخطات اللون سبات كزار بقولوا كابام كسمع كتكلال لك أنت يزبل زلوا سبعي زحمومية delusionally how taught you معناته كابكون نزر حقي زربانات كل اوكي اوف كورس نسو تلتا ورحدي ولا غلا تريفون لا بسلطانو بركقت زغلا يكونن يزبلو بحفشا ግን እቲ ዝብሎ ዘሎ ክኸውን ከም ዘይክልፍሉት እዩ እንታይ ግን ነቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ንምፍጣር ምክንያቱ ከማላ ሃሪስ ነቶም ኤውሮጳ ክድግፍ ምዃና ኣብቲ ኩናት ክሳተፍ ምዃና ፍሉጥ ስለ ዝኾነ እቶም ደገፍትናታ ነቲ ናይ ዩክሬን ኩናት ዝድግፉ ዘለዉ ኣብ ጎና ንክኾኑ ዝገብርዎ ዘለዉ የኣሜሪካ ኩሉ ነገር ክትገብር ምዃና ገለመለ ምስቶም ፓርትነርስ ደው ኢላ ከም ዘላ ንኸተፍልጥ በንጻሩ ንዶናልድ ትራምፕ እዚ ሓደ ነጥቢ እዩ ምክንያቱ ክሳዕ ክንደይ ኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት ክትቅፅል ድሌት ከም ዘለዋ ንዑ ኣንጻሩ ስለ ዘሎ እሱ እጂ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ እዚ ንሪኦ ዘለና ናብ ካልእ ማእዞ ንክወስድዎ ለይቲ መዓልትን ይደኽሞ ከም ዘሎ በዓል ኣንቶኒ ብሊንከን እሱ እቲ ዕላማ ናቶም ምክንያቱ እዚ ኣብተን ናይ ውግእ ካምፓኒታት እውን ኢንቨስትመንት ዘለዎ እዩ ረብሓ ዘለዎ እዩ ካብ ኩናት ኣገዳስነት ኣለዎ እሱ ቀደም ድማ ኣብኦም ኮንትራክተር ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ ስለዚ ኣገይን እቲ ኣጀንዳ ናቱ እቲ ኩናት ከስፋሕፍሕ ረብሓ እውን ኣለዎ እዩ ረብሓ ክሳብ ዘለካ ድማ ናትካ ረብሓ ቀዲምካ ክትከይድ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ክምለሳ ኢና ነዚያ ንሽተይ መንስ ማየ deep trouble on the battlefield. And if anything, support for continuing to give Ukraine money and weapons over the long term is beginning to soften greatly, especially in countries like Germany and even in countries like the United States. So if anything, he should be telling the Ukrainians to work out a deal. And finally, the point about bringing Ukraine into the EU and especially bringing Ukraine into NATO, this is just dooming Ukraine to even greater damage on the part of the Russians, because the Russians want to make sure that Ukraine never becomes part of NATO. And that gives them a powerful incentive when they hear Blinken talking like that to take more Russian territory and to go to greater lengths to turn Ukraine into a... زيغات زغرم ካልኣይ ድማ ንዩክሬን ብኩሉ ዝጎዳ ዘሎ ሰብ ኢሉ ሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ሕጂ ንድሓር መመሊሱ እናኸፎም ይትኸይድ ዩክሬን ይብላ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዲል ንክገብሩ እንተዘተባብዖም ገለ ክፋል ናይ ሃገሮም ወሰዱ በንጻሩ እትሱ ዝብሎ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ንራሻ ክስዕርዋ ከም ዝኾኑ እምኻ ናብ ኔቶ ክእትዎም ምዃኖም ድሕር ፈሊጦም ራሻ እንታይ ገብሩ እዮም ነቲ ሒዞሞ ዘሎ መሬት መለይሶም ክግፍዑ እዮም ምክንያቱ ናብ ኔቶ ክኣትዩ ዝብል ዘሎ ዘረባ ተሰሚዑ ንውሽጢ ክኣትዉ ከም ዝኽእሉን ነቲ ዝተርፍ ድማ ከም ሕሱም ከጥፍእዎ ምዃኖም ስለዚ ስቃይ ናይ ዩክሬን ንክኸፍእ እዩ ዝገብር ዘሎ ሰብሲ ኢሉ ምክንያቱ ውግእ ዝጀመረ ምክንያት እንታይ እዩ ዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ንኸይትኸውን እዩ ከውን የብላን ዝብል መርገፅ ስለ ዝኽእሉ ስግኣት ስለ ዝፈጠርና ስለ ዝብለ ስለዚ እዚ ኩሉ ድሕሪ እዚ ኩሉ ኩናት ሕራይ ክትኣትያ ዝብል ተሎ መሊሶም ነቲ ኩናት ከናውሕወዮም ወይ እውን እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ደብዳብን ዕንወትን ናይ ዩክሬን መሊሶም ከበርትዕወዮም ሰብ ክነብሮ ከም ዘይክእል ክገብርዎ ክፍትን እዮም ይብላ ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ንሳቶም ኣብ 4 ስታር ሆቴል ደቂሶም 6 ስታር ሆቴል ደቂሶም ነቲ ሰብ ግን ኣብ ከመይ ዝበለ ሓዊ ኢትዮም ከም ዘሎ man this is the politica ናይ ዓለምና እዩ We're talking about missiles here. Ukraine has 2 of them ready to go. The Storm Shadow, which is an Anglo-French missile, and the American-made ATACMS missile. እዚኦም ገለ ካብቶም ኣብ ምስ ዩክሬን ዘለዋ ፅዋራት እዮም እዚ ስቶርም ሻዶው ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ እዩ ነዊሕ ኪሎ ሜትራት ክኸይድ ዝኽእል እዩ እቲ ሓደ ድማ ስቶርም ሻዶው ኣይ ቲንክ ናይ ኤውሮፓ ድዩ ኣታክምስ ሓደ ናይ ዩክሬን ናይ ፈረንሳን ኣንግሎ ፍራንኮሪ whatever ካልእ ካ ናይ ኣሜሪካ እዚኦም ኣብ ኢዳ ዘለዋ ያ ዩክሬን ነዚ ተጠቂማ ከተጥቃዕ ትኽእል እያ ሕጂ ናብ ራሻ ማለት እዩ ተፈቒድላ ስለ ዘሎ Both can hit long-range targets.
They can travel as far as 190 miles, which is well over 300 kilometers. With that range, multiple targets would be in Ukraine's range, like airfields, large military bases, communication stations, logistics centers, fuel depots, ammunition warehouses. But so እቲ ሃርሞዝ ደልዩ ዕላማታት ድማ ናይ ነዳዲ ቤዝስ ናይ ሎጂስቲክስ ቦታታት ክኸውን ይኽእል ናይ ኣፅዋር ናይ ኮሚኒኬሽን ቦታታት ክኸውን ዲፖዚት ናይ ነዳዲ ክኸውን ይኽእል ኣፅዋር ዘለዎ መኻዚኖ ክኸውን ይኽእል ይብል ኣሎ እምበር ኣይ ቲንክ እርግፀኛ ናይ ሲቪላውያን ዕላማታት ከም ዝሃርሙ ብዙሕ ግዜ ክሃርሙ ከም ዝኽእሉ እውን ርኢና ኣለና ያ ክሃርሙ ብዙሕ ክፍትኑ እዮም ማለት እዩ potentially there are 250 military targets. If Ukraine decides to hit them, it could cripple the Russian military. Kiev, for sure. جزيا كتزارب كلا if Kiev decides to hit them كمزي راشا مكلا خلي زي بالله to Ukraine كحرم يا مزبلك حرم كم زغل جيرا تزارب زلا Russia has a way to defend itself كم Ukraine way كم كلا غير يكون كل جزية ميديا أبزوارزي بزح جنزب invest كوين للو زي mainstream media نمنتاي ني راشا كتودغيا تشاينا كتودغيا كبلو هذا كابتن تشاينا كتودغيا معلتا فيديوز قبرو نايزيا بالزيايم رجت أنيا دما أبزوانزي تكونتات نصور ناخوني متعلو obviously China أبص بغزلات لدرجة أن China 4% growth أبي growth جزي China تتفق كم زلا جيرهم يوم كنت زارب زلوا China is not declining 4% is a big growth نحدا 10 تريليون كنت طبعا زلوا that's a lot of a big growth جن تايو propaganda in America China تودغ على exactly كابوم تغفل كم زلا فلوتيو لأما عالتك التسلسل تجزي China تودغ هذا بالفيديو China مش راشيا مش China تبغى من الناس اللي تقبل زلا هنداويان already قاهلوا معناته هذا مش أمريكا خصقاكو عفتن له أمريكا جن كنت مزمزم كم تفتن دلائر الدولة مرحنات متوسخي راشيا كاب هندن لعلن China سلازم مرت كمون رحنت لهم قربت لي سلازي ناي راشيا قالوا توسيل النخبوي ويفتنوا من السجن بزي قدس نحنا نهات علامة كل جت حواليتها زبوة قمت إل كان من باب سلزقانة علامة نخنجلس تبغي بوتين مالس ذهبهم كسمع believes that this could be a game changer, that long-range strikes could end the war quickly. To defend our people, brave steps from all our partners are necessary. It's important to lift all restrictions on the use of American and British weapons against lawful targets on Russian territory. We need decisiveness also in regards to shooting down Russian missiles and drones in Ukrainian airspace. The further Ukraine can strike, إذا كنت زي جد تكمل زلوا تاكتيك تنكح قبر زغل انتايو راشا انت عينت قبر ملستب شعوت قبر ملسناي راشا من البات نيتو بتكوينات نكاتو كدفع فوز زغل دخون مبالي كان ولا حنت لا ما يبلون راشا بفلو يكداهم زغل زخون يكون لا ما يبلون تكوينات اب عودو كينات يزودا سلازي نزيد مع بروفيسور جون ميرشايمر كسمعكم انتاي مليس له the closer a just peace will be. America has been reluctant to do this. It has been wary of long-range attacks inside Russia, but in recent weeks, the US has been under pressure, mainly from its partners in Europe. You see, Ukrainian forces are stretched. Their incursion into Russia's Kursk region was successful. But now Ukraine is facing pressure in the east. Russian forces are closing in. What a nonsense, completely nonsense report. But Zia, Kursk successfully near to Belgian, Gipton Tabil Kadma, it's another thing. We focused on what's happening in Russia. Its revenge on Ukraine for the Kursk incursion has started. You heard that right. The Russian troops have finally started a counter-offensive operation aimed at taking back territory claimed by the Ukrainian forces. As foreign minister says Washington needs to do more to boost Ukraine's capabilities against Russia. Radoslav Sikorski met the U.S. Secretary of State Antony Blinken in Warsaw. Sikorski said Ukraine should be given permission to use long-range weapons to strike deeper inside. زين بولنديو ليتم معلتن تفاتنا راشا ترى إذا حلم منيس قدرت وتعيز يوم يمكن بوليتيكاويان مرحتي نا أوروبا جدنا أمريكا كلهم يمكن بنواق النيوم بقى بجاخف كذا أنتي أسوارت تتتكي ما سنة تكوينات كتغير هم تغير but that's not the reality نزل تتكي ما يكون كالة تتكي ما راشا خسارة هم زي تغير كل شيء بيدفن yes maybe they can do some damages here and there but at the end of the day it consequence now تقول أنتي كوني كحسب دليل يكونوا زيهم أنتي قبل ما تقطبيها راشا they don't care ما سي أبعدهم ديك الدبدب ولا قلي فلتريهم أمريكا خطت حنهم تخل ترايد مسلم زلوا that's a big problem and it's kind of Vladimir Putin غير تزبلوا زلوا
escalation. Of course, that's one of the factors that we always consider, but it's certainly not the only factor, and it's not to the Addis. plus country referenced. Wait a second. Let me have a video of Zillat and Putin Natazara Bakhallo. Concepts, because we are not talking about allowing or forbidding the Kiev regime to strike our territory. It already does that with the help of drones and other means. But when we are talking about the use of precision weapons, long-range Western-made weapons, it is a completely different story. The fact أجن تايب لالو زي فلالينا خنريو لنا نتصر تخنا ملتي بوام زلو ده حرزي كنتات وزي وسانا يكيف قال ملا زبلو استزاربا يازيا بدرونات قال ملك أتعلم دفتن دلو كتكسون ريه مالنا اسكي بعدهم يدفر زلو درونات ناتو ما تواري كنبل نخلينا انتم نيتكم إلى معرقيخ قبر خليهم نقبلينا هاي بعدهم زفري ودرونات يتكون له فاين كنكلا خلوهم كلا لنا زي اسكاليشن كون قصرين خلينا ناي أمريكا أصوار تتكلم من أوروبا أصوار هجيب زعبات تعبيتي مسائلات كزارة كل is that I have already mentioned this, and any experts will confirm it, both in our country and in the West. The Ukrainian army is incapable of striking with modern Western-made long-range precision systems. It can only do that by using intelligence from satellites, which Ukraine does not have. They get the data only from EU satellites or from the United States. In general, from NATO satellites. That's the first thing. The second and very important thing, maybe the key one, is that the flight missions in these missile systems can, in fact, be inputted only by NATO. So انتهي بالدلهم مجمريا نتصر كوننا كم زحبب كي مسلم ويدين فل كي مسلم أتي كتكملوا زبحال زل أصوار سراويتنا نا يوكرين كتكوس عامية بلو إذا مسائلات الجاف كنا له ما لنا زبل وزلو سراويتنا يوكرين نخدكوس عامية بلون سلامتاي أتي مسائلات أتي مس ساتلايتنا تنابب خيدي على موز حرب سلزي ساتلايت سلزي بلا يوكرين أبس ما يكون زح جزاء ساتلايت سلزي بلا ناينيتو وين أمريكا كتكمل سلزي التكوينات بكفيلو ماني واقعنا هم زلو نتصريل ساتلايتس كله كاب أمريكان كاب نيتو ندوس زلو نيتو يتكوسالنا زلو even نتاس وارت نختكوس عقم زلو يكون سراويتنا يوكرين لذي سبيشاليستس ناتو كيلاتات ناتو ناي أمريكان ناي نيتو المخانو يزنقر زلو إذا خانتايو نتقبر ملس زبو زلو reasonable قوم مخانو military personnel. Ukrainian servicemen cannot do this. So it's not a question of allowing the Ukrainian regime to strike Russia with these weapons or not. It is a question of deciding whether or not a NATO country could be directly involved in a military conflict. If this decision is made, it will mean nothing else but the سنتايز بلزلو زي كدايز هجي نعنا نتصور كون زلو انت حرك بخمسة عينات أسوار توكسملا نعنا ناي نيتو أبال حجر أنصار رشا كوينات تقوش كم زلين هنفلت كالي علامة يبلون لذي ناي نيتو أسوار بناي نيتو تكنولوجي أب حجرنا متقعتي جبرتلو ناي نيتو حجر أنصار رشا كتواجع تجمر على مالتيو بزمل كعنا كنا ببويز بلزلو تايت ملصغة direct participation of NATO countries, the United States, European countries in the war in Ukraine. This is their direct participation. And this already, of course, significantly changes the very essence, the very nature of the conflict. It will mean that NATO countries, the United States, European countries are at war with Russia. And if that is the case, then having in mind the change in the very essence of this conflict, we will take appropriate decisions based on the threats that will be presented to us. So, انتايلو زعجي نتصور كون زلو نزع أصوارزي جيروم كتكسو كهرمونات جميروم نحنا مرداتنا أزوكينات زي نيتو أنصارنا يواقع كم زلي بريزنتنا راشا يزارب زلو أبنات البورتفوليو شدش يعني كل رواس وار زلو ويو أوروبا حمشت وني بالله ميبي 100 دي ولا قالنا عاد إنجليزي يسرح دي يسرحين كمان تفتينو زي فلت كم لما حدا ميتين قالن كان فرنسا له بديهم لهم so a NATO country no a powerful nuclear country تزارب زلا راشا has a power تزارب كتفرارهن حيل لوا اوكي دايز بلزلو اذا حجي زغبر زلو دفتنو زلو نعنا نصوري بزا اصوار زغيرم تحريبمنا ناينيتو ابال هاجر كم زحرمتنا نقصر سلازي التكوينات كومبليتلي زغير يلو يوكرين راشا يكون الجون ساعتهم يتواجدوا دلهم جد بوقعي كابزي بزنينيو نعنا نيتو هاجر مسانا يواقع كم زلو امريكا ديو اوروبا مسانا يواقع كم زلو اتن وزد السقم تدما مسو زمطاتن ترايو لك مسو زمطاتن اكزاكت انت خنقبرنا يبلن مسو زمطاتن كالوت راشاويان كنت يبللو بفلاي وتدران كيلاتات نيكولا راو قبر ملسي كم تخل راشا منالبات نقولو تي اوروبا زهرم ديكوني اب فولي بوتا اب راشا يوكرين تميتم تاكتيكا نيكولا راوي قبر ملسي كبو خمس خلو زغا نيكولا روم كتقامولو كم زغلو زغلت حبريتا كبوهم سلوز دليو so what we see right now the situation but he was alone كابز كفا يكلني
ናበይ ገጹ ክቕፅል እዩ ዊ ዶንት ኖ ኤውሮጳ ዘለና ምናልባት ኣይትሰብደና ትብል ትኽእሉ ታቆንግቤ ትስምብዱ ክትስምብደሉ ዘለካ ግዜ ኢና ዘለና this is a scary time ኢዚ ታይም ኣይኮነን እዚ ንሰምዖ ዘለና ዳርጋ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ከይተቐልበሉ ኢሉ ስለ ዝዓበጦ ጥራይ እምበር ንኩሉ ሰብ ከርዕድ ዝግብኦ ዜና እዩ ነይሩ ግን እቶም ምዕራባውያን ኤውሮጳውያን ህዝቢ ክሰምዖ የብሉን ኢሎም ዓቢጦም እሞ በቲ ሚድያ ኣቓልቦ ከም ዘይረክብ እዮም ዝገብርዎ ዘሎ በር ኒኩለራዊ መጠንቀቕታ እናተወሰደ ከሎ ንሳቶም ግን ብሓደ ተኣኪቦም ክንትኩስ ኣለና ይብሉ ኣለዉ ስምዖም ኣብዚና ንሪኦም ፀኒና እኮ Washington has been hesitant because of concerns over how Moscow would react. Well, the Russian President Vladimir Putin has warned against the decision to allow long-range missiles to strike Russian territory. He says it would turn the conflict in Ukraine into a wider war between Russia and Ukraine's allies. It's not about whether to allow the Ukrainian regime to strike Russia with these weapons or not. It's about deciding whether NATO countries are directly involved in the conflict or not. If this decision is made, it will mean nothing less than a direct involvement of NATO countries, the US and the European countries in the war in Ukraine. It will change the nature of the conflict. It will mean that the NATO, US and European countries are at war with Russia. Okay, let's speak to Glenn Diesen, who's a professor. So, Putin ንጹር ዝኾነ ዘረባ ይብሎ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ናብኦም ይገጥፎ ሕጂ እስከዚያ ንስማዮ ፑቲን እዚ ገይሮሞ ዘለዉ ኩነታት ንዓና ዩክሬን ኣይኮነን ትገብሮ ዘላ ኤውሮጳን ኣሜሪካ ዲ ዋላ ዩኬ ዲ ታፅዋር ትትኩሰልና ዘሎ ንሱ ከም ዝሳተፍ ዘሎ ኢና ንፈልጥ ኢለ ኣሎ Professor of International Relations at the University of Southeast Norway joining us from Oslo. Mr. Diesen, good to have you with us on Al Jazeera. So strong words from Putin. What do you read into his comments? Well, I think it's becoming increasingly serious because I think it's already quite obvious that NATO is deeply involved already in this war in terms of the war planning, supplying weapons, training, intelligence, target selection, mercenaries. They might even be involved in pulling the trigger as they manage some of these complex weapon systems. Professor Dennis ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ኩናት እዚ ኔቶ ብብዙሕ መንገዲ ተሳቲፍሉ ዘሎ ኩናት እዩ ይብላ ኣሎ ወታደራት ንምስልጣን ድዩ ዕላማታት ንመላይ ድዩ ስለያዊ ሓበሬታ ንምሃብ ድዩ ነቶም ኣፅዋራት ንምልምማት ድዩ ብኩሉ መዳይ ኢቨን ሰራዊት መርሰነሪስ ብገንዘብ ተቆፂሮም ክዋግኡ ዝኽእሉ ሰራዊት ብምቁፃር ድዩ ብኩሉ መንገዲ ዝሳተፍ ዘሎ ኔቶ ከምዚ ብማዕደ ኮይኑ ዝጥብ ዘሎ ከይመሰለና ሙሉእ ተሳቲፍሎ ክገብሮ ዝኽእል ኩሉ ገይሩ ክሰልጦ ስለዘይከኣለ እምበር ኣሜሪካ ኩሉ ዝከኣላ ገይረያ ክሰልጣ ይከኣለን ኣሎ That's a problem. And of course, the support for the invasion of Russian territory was also quite severe. So it's worth keeping in mind that back in 2 years ago, Biden warned that sending F-16s could trigger World War III. So now, obviously, as the US now will approve perhaps long-range missile strikes deep inside Russia using US weapons and intelligence, it's simply seen as one step too far. ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ባይደን እንታይ ይብል ነይሩ F-16 ነፈርቲ እንድሕሪ ሂቦም ሲ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክጅምር ይኽእል እዩ F-16 ሂቦም ጥራይ ዘይኮነስ ሓንቲ ካበን ተቃፂላ ኣላ ረዲኦም ኣለኹም ሓሊፎም ሕጂ ድማ ሚሳይላት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳ ናብ ውሽጢ ራሽያ ንክኣቱ ስለዚ እቲ ኤስካሌሽን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከመይ ኢሎም የደይብዎ ኣሎ ትሪኡ ኣለኹም እዚ ከዓ እንታይ እዩ ናይ ዓቕሊ ፅበት ጉዕዞ ኢና ንሪኦ ምክንያቱ እቲ ዝሃብዎ ኣፅዋር ኣብ ዩክሬን ለውጢ ከምፅእ ኣይከኣለን كل تسجبروا أبركتو بليونات 300 بليون 300 بليون جنزب ذهبوا ما يستوى ترخ مش ولا حنتي فايدة يتربوا لذي داي زغل يركع على همسة بكا أنا على سبت كعزخت كيد كجمر نبور سلو زخونين رزال far from for Russia. So even if Putin would be not wanting to retaliate, it's building up a lot of pressure on him because they can't simply be seen as accepting these attacks on Russian territory by NATO and not retaliating. So. تعملتنا تسمعوا ولا ፑቲን ነዚ ኩነታት እዚ ናብ ካልእ ኩነታት ከይዘይደሊ እንትኾነ ኣዝዩ ጥንቃቐም ዘለዎ ኩሉ ሰብ ኣብ ራሽያ ብዙሕ ፀቕጢ እዩ ዘሎ እንታይ ይፅበ ዘሎ ሰብ እዚኦም ዝብሎ ዘሎ እሱ ግን ነቲ ኩነታት ናብ ካልእ መዓዝን ክኸይድ ኣይደልዮን እዩ ዘሎ እቲ ሕቶ ግን ፑቲን ግዴታ ስጉምቲ ንክወስድ ይደፋፍዎ ከም ዘለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ህዝቢ ራሽያ እቲ ኢሊት ናይ ራሽያ ይዕዘብ ኣሎ ድሕሪ ኣብ መሬቶም መፅኡ ሚሳይላት ናይ ኣፅዋር ናይ ኤውሮጳ መፅኡ ናይ ኣሜሪካ መፅኡ ኣብ መሬቶም ዝቃፅሎም ተሎ እቲ ኣፅዋር ኣኪቦሞ ዘለዎ ንምንታይ ዕላማ እዩ ንዓና ድዩ ከጥፍ ሒዝዎ ዘሎ ክብሉ ክጅብር እዮም እዚ ፀቕጢ ኣለዎ already. There's a huge pressure in Russia to restore its deterrence. I'm glad you bring up the F-16s because Moscow in the past, in fact, just this past July, threatened a response when NATO partners did send these F-16 jets to Ukraine. So NATO countries will now be paying close attention to the latest comments from Putin, won't they? How will this play out?
Yeah, and that's the great dilemma that the Russians are facing, because if they do strike back at NATO, then we might have World War III and a nuclear exchange. However, if Russia does not retaliate, then its deterrence is weakened and NATO is seen to be emboldened. As you suggested, what we learned from the past, given that Russia didn't retaliate, well, at least sufficiently, as the Western media suggests, Russia doesn't defend its red line, which means Russia's bluffing, which means that... So, Russia ገጢሞ ዘሎ ፑቲን ገጢሞ ዘሎ ሽግር እዩ ቀይ መስመር ይገብር ንዑ ክትሕስቦ ከለዎ ግን ግብረ መልሲ ይህብን እዩ that's the big problem ኮይንዎ ዘሎ ግብረ መልሲ ንኸይብ ፀገምከ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክጅምር እዩ because ሓንቲ ኔቶ ሃገር ተሃሪሙ ኣሜሪካ ውግእ ክጅምር ትደሊ ስለ ዘላ እቲ ኩናት ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ብወቅዒ ኔቶ ኣንጻር ራሻ ክኸውን it's not gonna be easy. It's a very ugly ሕማቕ ኩናት ክኸውን የለን ማለት ኣይኮነ እጅ እውን እኮ ከምኡ ይገብር ኣለዎ ግን ሽዑ ኩሎም ብወገኖም ክኣትዉ ክፍትን እዮም ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ድማ ይደልን እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ዲሌማ ወይ ካብ ሓደ መንቀራቅሮ ኣትዩ ከም ዘሎ ፑቲን እንታይ ክገብር ከም ዘሎ ናይ ስጉምቲ ደዋፀው it's a very very tricky balance ናበይ ገፁ ክኸይድ ግን we don't know NATO can escalate even further. So, but of course, there's an end to this at some point, because as the crisis escalates more and more, the way Russia sees it, the risk of not doing something becomes much greater than actually doing something. So publicly, I think there's been no announcement of any decision being made yet on publicly, but behind the scenes, what do you think is going on? Because earlier this week, Blinken said that the U.S. will continue to adapt its policy as the situation on the battlefield in Ukraine changed. Has it changed? Yes, it changed dramatically. I think it's quite evident now over the past few weeks that this war of attrition has reached a very critical stage in which now the Ukrainian front lines are beginning. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት እናተቐየረ ምስ ከዳ ኣብቲ ባትልፊልድ ፖሊሲ ናታ ኣሜሪካ ክትቀይራ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ክንሰዓር ተጀሚርና እቲ ኩናት ናብ ራሻ ክንእትዎ ክንፍትና ሚሳይላት ክንትኮስ ክንፍትና ናይ ዓቕሊ ፅበት ጉዕዞ ክንከይድ ክንፍትና ዝብል ዘሎ ኣንቶኒ ብሊንከን ራሻ ድማ እቲ ዓውደ ኩናት ኣብ ሪል ኩናት ኣብቲ ናይ መሬት ናይ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ትስዕረላ ተዳኽመላ እቲ ሕቶ ግን እቲ ኩናት መልክዑ ይቕይር ኣሎ ሕጂ ራሻ እንተደይ ተኩሳ ክትናዓቐያ ተደይ ሃሪባ ማለት ግብረ መልሲ ተዘይሂባ ቀይሕ መስመራ እናተሰገረ ግብረ መልሲ ተዘይሂባ ኔቶ መመሊሱ እናሻደነ እናተዓበየ ክኸይድ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ኢሉ እንድሕሪ ገይራ ድማ ካልእ ኩናት ክመፅእ ክእል ስለዚ ኣይናዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ዘይምግባር ዝያዳ ሓደጋ ከምፅኣሎም ይኽእል እዩ ዘይምግባሮም ናተይ መረዳእታይ ዋላ ፕሮፌሰር ዴኒስ ይብሎ ፀነ ስጉምቲ ዘይምውሳዶም ሓደጋ ከምፅኣሎም እዩ ስለምንታይ ኣብዚ ሓለፈ ሓደ ትንተና ናይ ሓደ ስካት ሪተር ኣምፅልኩም ነይረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ 3-4 ዓበይቲ ፀላእቲ ኣጥርያ ኣላ ራሻ ብዓብዩ ቻይና ሰሜን ኮርያ ኢራን ኣርባዕትዮም እዚኣቶም ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎም እዮም ኣሜሪካ ብዙሕ መሻርክቲ ኣለዋ ግን ዓቕሚ ዘለዎም ኣይኮኑን ስለዚ እቲ ዘለዋ ኒኩለራዊ ዓቕሚ እንታይ ክትገብር እያ ክትፍትና ኣሜሪካ ፕሪኤምፕቲቭ ውሳነ ወይ ከዓ ኣቐዲማ ነቲ ኒኩለር ኣለዎ ትብሎ ትጥርጥሮ ናይ ራሻ ዲ ናይ ቻይና ክትሃርሞ ክትፍትን እያ ስለምንታይ ክትዕንዎ ተዘየላ ሓደ ብሓደ ኤክስቼንጅ ክትገብር ተኮይንካ ኣይክትክእሎም ኒኻ ስለዚ ኣሜሪካ እቲ ዕላማታት ናታ እቶም ሓይልታት ናታ ሓያላ ስለ ዝኾኑ መመሊሶም ድማ ክሕይሉ ስለ ዝኾኑ ጌና ኣብ ከይሓየሉ ከሉ ከዳኽሞም ኣለኒ ዝብል ፖሊሲ ክትክተል ከም ትኽእል ዝንገር እዚ ኸ ማለት ሕጂ ትኽተሎ ዘላ ራሻ ሓዳፊቱ ትውግት ጀሚሩ ከሎ ከነዳኽሞም ክንክእል ኣለና ብመንገዲ ዩክሬን ዝገበርናዮ ኣይሰለጠን ሕጂ ናብ ውሽጦም ኣቲና እቲ ዘድሊ ዕላማታት ክንሃርሞ ክንክእል ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ፑቲን መልሲ ተደሂቡ መሊሶም ክሻድኑ እዮም ኩሉ እቲ ዕላማታት ናቱ ድማ ለይቲ መዓልትን ክህደን ክፍትን እዩ ኣገለ ፖይንት ድማ ክዕወቱ እዮም and then they will have maybe air base ብዙሓት ነፈርቲ ጀት ዘለዎ ክቃፅሉ ይኽእሉ ወይ እውን something ስለዚ እቲ ዳመጅ ዝመፅእ ድማ ነቲ ዝቕፅል ኩናት ኮምፕሊኬሽን ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል እዩ ሶ ዓብይ ዳይሌማ ወይ እውን ሽግር ኣጋጢሞ ኣሎ እምበር እቲ ኩነታት ኣብዚ እኮ ተገሊፁ ነይሩ እዩ dysfunctional rump state. So this is not in Ukraine's interest. It's just making a bad situation, or I should say, it's making a terrible situation even worse. What do you think the Kremlin's reaction will be if President Biden and Prime Minister Starmer announce tomorrow or Saturday that they've authorized the Ukrainians to use British-made and American-made long-range missiles? The American ones can only be fired engaged by American technicians. Well, it's hard to say for sure. My first question when I hear this is, what impact are those missiles likely to have? In other words, how many missiles are we going to give them? What kind of damage are they going to do? I don't believe we have a lot of missiles to give them. I also believe the Russians have the capability to shoot down a good number of them. How many or what percentage is hard to say at this point in time. But I think if we in the West give Ukraine permission to strike deep into
Ukraine with these missiles, a lot will depend on how effective they are. If they're not effective, the Russians won't feel compelled to respond. But if they are ሕጂ ትሕቶ ዘሎ ኢሉ መጀመርያ እቲ ውሳነ ተዋሂቡ ዘሎ ኣሜሪካ ክንህብ ኢና ኢላ ኣላ ክንዲ ምንታይ ክትህብ ትኽእል ግን ዓቕሚ እውን የብላን እዞም ሚሳይል እዚኣቶም ብዙሕ እውን የብላን ንክንህባ ንዩክሬን እዩ እቲ ሕቶ ሕጂ መልሲ ናይ ፑቲን ክኸውን ዝኽእል እዩ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ምስ ተተኮሰ ኣብ ውሽጢ ራሻ ክንደይ ካብኡ ከተጥፎያ ከተምኩነያ ኢሉ ራሻ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ስለ ዘለዋ ገለ ካብኣትዩ ግን እንታይ ዓይነት ዕንወት ከውርድ ይኽእል ሪኦም እዮም ግብረ መልሲ ክህቡ ዝኽእሉ ዝብል መረዳእታ ኣለኒ ዝብል ዘሎ ማለቲ እንድሕሪ ሳክት ኣብ ዘይከም ቦታታት ወሪዱ ወይ እውን ክቋፀርዎ ተኽኢሎም ግብረ መልሲ ክሂቡ ይኽእሉ እዮም እቲ ዝተተኮሰ ሚሳይል ግን ዓብ ዕንወት ተፈፂሙሎም ግን ግብረ መልሲ ብርቱዕ ዝኾነ ክህቡ ከም ዝኽእሉ ሪዝነብል ዝኾነ ካልኩሌሽን የሰመ ዘሎ በቲ ኮይዱ በቲ ግን እቲ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ምስ ራሻ ትኸዶ ዘላ ኩነታት ካብዚ ኣይከፍእን እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ዘሎ effective. And again, I want to be clear here. I don't think they're going to be effective in turning the tide on the battlefield. But if they're effective in terms of killing large numbers of Russian civilians and hitting important targets, like something like the Kremlin, for example, then the Russians will retaliate in a serious way. Switching to an area. So, نمالس أبتاع ريبورت. أزي أبتاع كده سبوتات علامات تهريمهم. راشا قبل ما تسكب خليهم. ناتو قمتيو. راشا كن زبلو زلو زكونات زي the moment استتقصلو في كونات مس يوكرين زي كونه مستم مسنين ناينيتو حالتات يزلو سلازي انت عينت قبل ما تسكب خلو قبل ما زي ما هاب جن راشا حدقا كقال نزعبي عدقا كقال عكم زخلت رينا نرزلنا. So the dilemma for NATO is, does it negotiate or escalate to keep the war going? And it seems as if some are pushing for negotiations while others are pushing for escalation. So this is why the United States is a bit cautious, because it should be, because if they escalate this war too much, they might not be able to negotiate anymore. And also it's the loss of unintended consequences, as at some point Russia will retaliate. Look, speaking of escalation, I mean, if you listen to at least the UK Foreign Secretary and what he had to say earlier this week as well, he suggested that Iran's alleged dispatch of ballistic missiles to Moscow, which was revealed this week, he said was a significant and dangerous escalation. To what extent do you think that has played a role in changing the strategic thinking in London and Washington, if that thinking has changed? ካልእ ነዚ ነገር እዚ ንክገብሩ ዝተጠቀሙሉ ኢራን እውን ኣፅዋርኒ ራሻ ትባላ መጀመርያ ኣይኮነትን ኢራን ትባ ዘላ ግን ከም ምክንያት ከም ተጠቀሙሉ ክሳዕ ክንደይ ፀልይዎ ምኸውን እስከ ንስማ It could be, but again, this might turn things on its head, because we keep saying that Russia doesn't respond to NATO escalations, but this is to some extent a response. Keep in mind that since, for example, in the nation of Kursk, we see now when the Russians having more heavy bombing, the Russians threaten to supply weapons to American adversaries such as Iran and North Korea. We see the Russian warships in the Caribbean, but also now this air defense systems being sent to Iran, and if the reports are correct, Iranian ballistic missiles coming to Russia. So this is a form of horizontal escalation, where instead of attacking directly on American troops, which would make it impossible almost to avoid World War III, they're looking at a way to escalate in other areas to bring some pain to America as a punishment for its escalation in the Ukraine. እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኩነታት ብትክክል ዘድሊ ስጉምቲ ይግበር ከም ዘሎ ራሻ ግብረ መልሳይ ትብንያ ኔቶ ንዝገበሮ ሸለለያ ትብሎ ዝብል ዘረባ ትክክል ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ኣብቲ ዘድልዮም ቦታታት እሳቶም እውን ግብረ መልሲ ይህቡ ከም ዘለው በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበርትዐ እናኸፍአን ይኸይድ ኣሎ ናበዩ ክበፅሕ ቀሲልና ክንሪኦ ኢና United States Anthony Blinken is about to visit Ukraine along with his UK counterpart. ስንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ኩናት ማክሲማም ኤስካሌሽን ክገብሩ ማክሲማም እኳ ኣይኮነን ግን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ንላዕሊ ገፁ ይወስድዎ ኣለው መወዳእታ እንታይ ክኸውን ናበዮም ከውድቕዎ ደልዮም ዘለዉ እንታይ እቲ ዕላማ ከቢድ ክርዳእካ በቲ ሓደ ነገር ንፁር ኣሎ ኣብዚ ኩነታት እዚ እሱ ድማ ኔቶ ነዚ ኩናት ክቕፅል ከም ዝደልዮ ዘሎ ኣሜሪካ እዚ ኩናት ክትጠጠው ክብል ከም ዘይትደልዮ ዘላ ስለዚ ዩክሬን ዋላ ተረሚሳ ትሃሉ ዋላ ትሰዓር ትሃሉ እቲ ኩናት ንክቕፅል ምክንያት ክስእኑ ከም ዘይኮኑን ንራሻ ድማ ከመይ ገይሮም ካብዚ ኩናት ከም ዘይትወፅእ ክገብርዋ ክእሉ ከም ዝኽእሉ ሓይሎም ከርእዩ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዝበለፀ ኩነታት ግን እቲ ግዜ ኣንፃሮም ስለ ዝኸይ ዘሎ ኣሜሪካ ግዜ ኣንፃራ እዩ ዘሎ ንራሻ ግን ግዜ ምስኣ እዩ ዘሎ ኩነታት ንዓይ እናመቸ ዝኸይ ዘሎ ዓለም ናብ ኣገፃ እያ ትጥምት ዘላ ብሪክስ እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ ቻይና መሊሳ እቲ ናይ ኣሜሪካ ጭካነን ክፍኣትን ስለ ትሪኦ ዘላ መመሊሳ ኣንፃራ ትክትከይድ ንራሻ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትሕግዛ ትፍትን ኣላ ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ዘሎ ዝምድና ድማ
ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብለላ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎ ኣሎ ኣሜሪካን ድማ they know this already እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበኣሰ እናኸፍአን ይኸይድ ከም ዘሎ ይርእዩ ኣለዉ እቲ ግዜ ናይ ግዜ ሕቶ ዳ እምበር ብከምዚ ክቕፅሉ ከም ዘይክእሉ ፍሉጥ እዩ እና I hope ሓደ ነገር ፈሊጥና ክንከውን እታ ፖለቲካ ናይ ዓለምና ከመይ ከም ዝኸይድ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ከይነውሓና ኣብዚ ክወዲ ክፍትነ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ ቪአይፒ መንበርስ እውን ኩኑ ክጠቕመኩም ዝኽእል ሓበሬታ ኣሎ ናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክወዲ ከም ወትሩ ድማ ኣገዳሲ ፊድባክ ክብ ስለ ዘለና ነዚያ ሓሳብ እዚኣ ስምዕዋ እስኪ ኣገደስቲ ምዕባለታት ኣብዚ እዋን ከነስተውዕለሎም ዘለና መጀመርያ ዓለምና ካብ ናይ ዶላርን ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ቁጠባዊ ዕብለላ ናብ ምብራቕ ገጻ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ገንዘብና ብዶላር ይኹን ቢሮ ተቐሚጡ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካብኡ ናብ ካልእ ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንግደድ ኣለና እዚ ድማ ፈሊጥና ዝተውዒልና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ብመንገዲ ክሪፕቶ ክንገብሮ ከለና ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለ ዝኾነ ዓለምና ድማ ብቕልጡፍ ትቕያር ስለ ዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብዚ እዋንን ንመጻኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻድ ውፅኢታዊ ይኮነን ንዑ